Assalamualaikum kaum saudara, salam semapa di dalam syair. Salam ukhuwah lupa mulia, sambon saudara ngon ikhlas hati. Alhamdulillah limpah sejahtera, puja Rabbana benar lam sabe. Syukur ke Allah lupa mulia, rahmat ke hamba kagebitan pre. Selawat salam kun sama rata, tua tu bekna ke Nabi akhir, Nabi Muhammad yang tan mulia, ngon keluarga selawat bek pre. Lanjut dia. Dema sahabat yang tan mulia serta ulama awai ngon akhir, sabe teringat tiap saat benar selamat sejahtera mendoa sabe. Dengan berkat rahman yang kuasa, sehat anggota di ulun sabe. Bertoban hajat surat lonerika, senusun haba ke ubat hati. Ini adalah kira. Dengan hormat sahabat saudara, duhangan muda kudangan digle, adongan adun kumun ngon apa agam ngon darah hormat lon bre. Salam hormat intat berada, lam seni sastra tradisi cae. Haba mepakau beo lorika seni budaya yang karap rele. Bintang di langit meble-ble saya, bulan purnama penghubukon le. Salam ba'uba ehna mumada ma'asyedara awai ngon akhir. Pat panasala kisah lonerika, pemaang sigrarakan bohate, bek sampai dudau tanya mudesa muah sedara batin ngan lahir. Kasem ke eno ulon nyo sapa, salam semapa ni ba poncae, ganto majara oleh tanya dumna racae haba ulon pun sampai. Sep ohno dile tunte bamula karangan haba pun senang hati. Media Husein yang salin haba, Jino di banda kele di krung sabe. Kak ketamung.